No, lalela, ukhuzani udlale usells person ngale ndaba yakhe yokuthi abantu babuke ngathi amanga khuzani. Akusiwo amanga khuzani. Le nto le amanga sells person. Usells person uma ngabe ekuthulela noma ekuchazela ngendaba yemoto. Ufuna ukwenza ngathi sonke isikhathi ihleli right. Nami ngeke ngaba usells person. Laphana ilula lento ufike uthi no unjani awakavume ngale ndlela hawu siyakubingelela siyawamukela engabe kwa VW noma wa Ford Ranger la sinemoto lena efike yanini le efike kuthangi lana efike kuthangi la eSouth Africa ilona garage lokuqala elibe nayo imoto le ehamba phambili njengobona nawe ukuthi platinum engineqiniso lokuthi akwazi uyibona indawo iyona moto yokuqala iyona ndawo yokuqala ebenayo le la eSouth Africa. Ukhuzani leyo nto wayithatha yena personal noma wayithatha wazoyithi ifunga la kanti le nto le iyambhayizisa egcina konke le Richards Bay kuyavela ukuthi imoto lokho yaba khona ngoDisemba ukuthi umuntu oyifunayo usangafika uzoyithenga. Bakhona abaningi abantu abavela but ukhuzani akanacala yena but umuntu onecala ilodla lengaye wathi imoto ifike kuthangi. Imoto bekumele asho ukuthi ifike kuthangi egarage labo. Uzokhumbula ukuthi imoto mayisuka phesheya zihamba ngale nto le ngomkhumbi noma kube amabhanoyi isikhathi esiningi zilendela kuphi eDurban. Okungenzeka kube nesiqinisekiso sokuthi imoto ibifika yona kuthangi la ayithenge khona yena egarage lalapha but yena wayethatha leyo nto wayithi ifike kuthangi la eSouth Africa ayifika ngithangi la eSouth Africa ifike kuthangi kuleli garage ayithenge kulona yabo. So abantu abaningi ba confused ngale ndaba kodwa phela ayikho into esizoyenza. Abantu bayahlaziya bayakusisa futhi izinto uma bekhuluma amaciko aba ngeke uze ubenze lutho abantu bayawathanda amaciko abo kodwa ke ayikulungile for